Igicamunsi cyiza kuri mwebwe mukomeje kubana natwe mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari, aradukurikira mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Hari amakuru akomeye cyane yatugezeho kuri iki gicamunsi. Ni inkuru navuga ko ibabaje cyane kuri Madame Louise Mushikiwabo w'umunyarwandakazi, akaba n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Minisitiri w'igihugu cy'Ububiligi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga yitwa Minisitiri Prévont, Maxime Prévont. Akaba rero hari amakuru amaze gushyira hanze, gusa mbere gato yuko tugaruka kuri iyo nkuru reka banze mere ku nshamake twihuta mbabwire ko Minisiteri y'ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko kuva ku itariki ya 15 Gicurasi kugeza ku itariki ya 7 Kamena 2026 byari bimaze kwemezwa ko abantu 550 bari bamaze kwandura icyorezo cya Ebola yo mu bwoko bwa Bundibugyo 101, bakaba kandi bari bamaze gupfa. Tariki ya 8 Kanama iyi minisiteri yasobanuye ko Ebola ikigaragara mu ntara eshatu zo mu burasirazuba bw'igihugu, cyane cyane muri Ituri. Ahandi yagaragaye ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Leta ya RDC yatangaje ko abarwanyi 309 ba Ebola aribo bakiri mu bitaro, aho bari kwitabwaho n'abaganga umunsi ku wundi. 19 bakaba aribo bamaze kandi gukira, barimo 7 babonetse mu gace ka Nyankunde kari muri Ituri. Ebola ya Bundibugyo kandi ntirabonerwa umuti cyangwa se urukingo, ariko kuvurwa ibimenyetso byayo, kandi uwivuje kare aba afite amahirwe yo gukira. Ubusesenguzi bwakozwe bugaragaza ko kugeza ku itariki ya 7 Kamena yari iri kwica ku rugero rwa 18.4%. Minisiteri y'ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasobanuye ko ibikorwa byo gushakisha abahuye n'abanduye Ebola muri Ituri, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo biri ku rugero rwa 64.4%, bigaragaza icyuho cya 35.6% cyo guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo. Ebola rero yo mu bwoko yageze muri Uganda tariki ya 15 Gicurasi. Umunsi leta ya RDC kandi yatangarijeho ko icyo cyorezo cyagaragaye i Kampala, hamaze kuboneka abantu 19 bacyanduye, barimo abanyekongo bagera kuri 14. Mu makuru kandi mu buryo bw'inshamake, Taiwan iryamye amajanja yikanga ibitero by'Ubushinwa. Igisirikare cyo muri Taiwan nk'uko amakuru abivuga cyatangiye imyitozo yo kwirinda ibitero Ubushinwa bushobora kugaba kuri iki kirwa. Iki gisirikare kandi cyakoze imyitozo igaragaza ko ari nkaho Ubushinwa kandi buri kugaba ibitero bikomeye cyane ku kirwa cyabo bifashishije misile n'izindi ntwaro zikomeye. Bagerageza rero kuzihagarika mu buryo bwihuse nk'uko biba bimeze mu rugamba rwa nyarwo. Ubushinwa bufata ikirwa cya Taiwan nk'icyabwo, mu gihe abanya-Taiwan kandi bo bizera ko ari igihugu cyigenga. Ubushinwa bubona Taiwan nk'ubutaka bwayo, kandi buvuga ko buzakoresha ingufu zishoboka kugira ngo bwigarurire icyo kirwa, kubera ko hari ingabo nyinshi cyane zabwo, indege n'ubwato bw'intambara bw'Ubushinwa buzengurutse iki kirwa cya Taiwan. Abahanga mu by'intambara bagaragaza ko igihe Ubushinwa bwagerageza kandi gutera Taiwan, banyura ku gice cyabwo cy'iburengerazuba, kuko ariho ibihugu byombi kandi byegeranye. Iyi myitozo ya gisirikare yakorewe ahantu 8 icyarimwe, ndetse aho hantu hari hafi y'umujyi wa Taichung uri hagati muri Taiwan. Leta ya Taiwan ikomeje kandi gushyira imbaraga mu gisirikare cy'iki gihugu kubera intwaro nyinshi cyane zitandukanye iri gushyiramo, ndetse n'imyitozo idasanzwe bari gukora kugira ngo abasirikare bayo bamere nk'aho bari mu rugamba rwa nyarwo. Umuyobozi ukuriye imyitozo yitwa Ongi Yiming yabwiye itangazamakuru ko imyitozo bari gukora itagamije kandi gukurikiza ibisanzwe bigenderwaho mu myitozo ya gisirikare isanzwe, ahubwo ko bari kwibanda ku guhugura abasirikare ibijyanye n'intambara ku buryo bamera neza nk'aho bayirimo. Ati ntabwo imyitozo rero imeze nk'iyo bari basanzwe bakora, aho bifashisha intwaro mu kurasa ahantu hasanzwe kandi hateguwe. Imyitozo ye rero imeze nk'iya nyayo, ati mbega nk'uko ku rugamba biba bimeze. Abasirikare bakwiriye kandi guhagarara ahantu habugenewe nk'uko byagakwiriye kuba bimeze mu rugamba rwa nyarwo. Ibi rero bituma kandi imyitozo ikomera kurusha uko yari isanzwe imeze. Muri myitozo igisirikare cya Taiwan cyifashishije intwaro zitandukanye zirimo misile ziba ziri ku modoka z'intambara, intwaro zikomeye cyane zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'izindi kugira ngo babuze ingabo kwinjira muri iki kirwa. Muri Gicurasi 26 Leta ya Taiwan yatangaje ko gukomeza kandi ingamba z'ubwirinzi mu bufatanye na Amerika mu gukumira ibitero byaturuka mu Bushinwa ari byo byatuma akarere kagira umutekano muri rusange.
Taiwan ibona nk'igihugu cyigenga ariko Ubushinwa bwo bukayibona nk'igihugu ntabwo bibona nk'igihugu, bibona ahubwo nk'agace kamwe mutwaye. Mbere gato ko tujya kuri Madame Louise Mushikiwabo ariko mabwire ko ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo zakaje ibitero ku basivili muri Kivu zombi. Izi ngabo rero za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC n'imitwe bikorana byakaje ibitero ku birindiro by'umutwe witwaje intwaro wa 23 ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iya MRDP n'ibya MRDP twirwanaho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bitwara ubuzima bw'abasivili, abandi benshi barakomereka. Ibitero byagabwe kuva mu gicuku cyo ku itariki ya 9 Kamena 2026 hifashishijwe drone zirimo izo mu bwoko bwa KT9 n'izi ntwaro ziremereye cyane. Nyuma y'amasaha make MRDP twirwanaho ifashe centre ya Mikenke iri muri commune ya Minembwe. Umuvugizi w'ihuriro rya AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ingabo za leta ya RDC zarashe muri centre ya Gasenyi muri territoire ya Masisi zica umukecuru imyaka 80 n'umuhungu w'imyaka 13 hakomereka benshi, umudugudu wose kandi urasahurwa. Lawrence Kanyuka yasobanuye ko mu rukera rw'uyu munsi ingabo za leta ya RDC kandi zakaje ibitero mu bice byo muri Minembwe birimo Gakenke, Bidegu, Rugezi na Mikenke hifashishijwe intwaro ziremereye. Abasirikare barwanira kandi ku butaka na drone z'ubwiyahuzi. Colonel Fidel Rugabo urimo ofisiye bakuru ba MRDP twirwaneho yatangaje ko agace ka Karingi nako kandi karashwe mu rukerera, yongeraho ko ingabo zabo zikomeje kandi kwirwanaho aho umwanzi arimo ahabonera isomo rikomeye. AFC M23 yatangaje ko mu gihe kandi ingabo za leta ya RDC ikomeje kandi kugaba ibitero ku basivili, nayo yimeje kandi kurwanirira ndetse no kurinda imitungo yabo ikoresheje imbaraga zose ifite. Ikaze rero kuri Madame Louise Mushikiwabo, mbabwire ko nk'uko amakuru atugera akomeza kugenda abishimangira nuko guverinoma y'u Burundi yahamagaje mu gihugu ambasaderi wabwo mu Faransa yitwa Space Caritas Njebarikanuye nyuma y'iminsi ibiri gusa yakiriwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa Organisation Internationale de la Francophonie Madame Louise Mushikiwabo. Kwa kabiri tariki ya 2 Kamena nibwo uriya mudiplomate yakiriwe Paris na Mushikiwabo amushyikiriza impapuro zimwemerera kandi guhagararira igihugu cye muri uriya muryango. Gitega mu ibaruwa yayo ku itariki ya 3 Kamena 2026 yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Edouard Bizimana, yasabye uyu ambasaderi Njebarikanuye yasabwe rero guhita asubira i Bujumbura vuba na bwangu kugira ngo agezweho ubutumwa bwihutirwa bumureba. Organisation Internationale de la Francophonie mu butumwa yashyize ku rubuga rwayo ku wa kabiri yavuze ko ambasaderi Njebarikanuye ari nawe uhagarariye perezida w'u Burundi mu nama ihoraho ya Francophonie CPF yashyikirije Mushikiwabo impapuro zimwemerera kandi gukora uwo murimo. Yagize ati umunyamabanga mukuru wa Francophonie Madame Mushikiwabo yakiriye Madame Space Caritas Njebarikanuye ambasaderi w'u Burundi mu Faransa, akaba kandi uhagarariye perezida w'igihugu mu nama ihoraho ya Francophonie, aho yamushyikirije impapuro zimwemerera kandi guhagararira igihugu cye abikora mu rurimi rwe kavukire. Uriya muryango wunzemo ko ibiganiro hagati y'ambasaderi w'u Burundi na Mushikiwabo byibanze ku buryo bwo guteza imbere kandi ubufatanye bushingiye ku byihutirwa igihugu cy'u Burundi cyihaye ndetse na gahunda za Francophonie, cyane cyane mu nzego zo guteza imbere gusoma ndetse no kwandika no kwimakaza uburinganire hagati y'abagore n'abagabo. Gitega yahamagaje uriya mudiplomate mu gihe kandi umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi umaze imyaka myinshi urimo agatotsi. Mu myaka yashize Kigali na Gitega kandi byagiye bishinjanya ibikorwa byo guhungabanya umutekano mu gihe u Burundi bwakomeje kandi kwegera Repubulika Demokarasi ya Kongo, igihugu gisanzwe kandi gifitanye amakimbirane n'u Rwanda kubera ibibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwacyo. Bitekerezwa ko kwakirwa kwa Njebarikanuye na Mushikiwabo usanzwe ari mu bayobozi bakomeye cyane bakomoka mu Rwanda bishobora kuba byarakuruye impaka muri bamwe mu bayobozi b'Igitega. Uriya mudiplomate yahamagajwe kandi mu gihe Mushikiwabo yitegura kongera kwiyamamariza kuyobora Organisation Internationale de la Francophonie mu matora ateganyijwe mu mpera za 2026. Ni amatora ashobora gusiga kandi wahoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda atorewe kuyobora uriya muhango kuva rero muri 2019 muri manda ye ya gatatu. Mu bagomba rero guhatana nawe harimo Juliana Matoro Mumba n'umukobwa Patrice Lumumba, akanaba umukandida watanzwe na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Byitezwe ko rero agomba gushyigikirwa n'igihugu cy'u Burundi. Ega tuje rero kuri Ministre Prévôt w'igihugu cy'Ububirigi, mbabwira ko amakuru nk'uko akomeza kugenda abishimangira nuko Ububirigi busanga kuvana ingabo z'u Rwanda muri Kongo
bikwiye kujyana no gusenya FDLR. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost kuri wa gatandatu yatunguranye agaragaza ko igihugu cye gisanga kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo bikwiye kandi kujyana no gusenya umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bwarwo. Ibi Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi yabitangaje asubiza ubutumwa bw'umujyanama wa Perezida Trump mu biyaga bigari yitwa Masad Boulos yashyize kuri X kuwa gatanu agaruka ku bihano kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo ndetse no gusenya FDLR. Nawe abinyujije kuri X, Prévost yagize ati ubu Bubiligi buremeranya rwose n'ubu buryo, ati kuvana ingabo z'u Rwanda no gusenya FDLR bigomba kujyana nk'intambwe yihuse kandi y'ingenzi iganisha ku mahoro arambye. Minisitiri Prévost yongeyeho ko mu gihe kandi guhangana n'icyorezo cya Ebola bikeneye gukorwa nta nkomyi, kubaha amahoro ndetse no kurengera abaturage byihutirwa kuruta mbere hose. Ku rundi ruhande ariko ibyatangajwe na Prévost hari aho bitashimishije nk'umudepite mu Bubiligi ufite inkomoko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo wigeze no kuba umuvugizi w'ubutegetsi bwa Kinshasa yitwa Lydia Mutiebele. Agira icyo avuga kuri ubutumwa bwa Prévost. Uyu mudepite kazi yagize ati bwana Minisitiri, ibi rero nibyo neza birakaza abanyekongo benshi cyane uyu munsi. Nta muntu urwanya gusenya imitwe yitwaje intwaro, ariko se ni gute umuntu ashobora kandi kunganya FDLR ndetse no kuhaba kw'ingabo z'u Rwanda? Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi we yari yatangaje biriya agira icyo avuga ku butumwa bwa Masad Boulos. Mu butumwa bwe ku itariki ya 5 Kamena, Boulos yagize ati hashingiye ku muhate ukomeye ati kandi ukomeje mu rwego rwo guteza imbere amahoro n'umutekano n'iterambere mu burasirazuba bwa RDC no mu karere k'ibiyaga bigari, ubu Amerika yafata ibihano abayobozi bakuru ba M23 na FDLR kubera amarorerwa yakorewe abaturage ndetse no guhungabanya inzira y'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Yakomeje agira ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye kandi gufata ingamba z'inyongera ku gihugu icyo ari cyo cyose, umuntu ku giti cye cyangwa se itsinda ribangamiye amahirwe y'amahoro mu karere, cyane cyane umuntu uwo ari we wese ubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano Washington ndetse n'inshingano zo kugera ku mahoro. Kugira ngo ibyo bigerweho, ingabo z'u Rwanda zigomba kandi kurangiza vuba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nta yandi mananiza, kandi Repubulika Demokarasi ya Kongo igomba gusenya burundu FDLR. Ubutumwa rero intumwa ya Perezida Trump yongeyeho ko kubazwa inshingano, kubahiriza ibyemeranyijwe ndetse no kubishyira mu bikorwa ari ngombwa mu kugera ku mahoro arambye. Reka rero duhindure ingingo tujye kuri uyu mushinjacyaha mu rukiko rwa ICC International Criminal Court yitwa Karim Khan. Uyu rero akaba yahagaritswe kubera ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Uyu mushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC Karim Khan yahagaritswe ku mirimo ye mu gihe kandi hakomeje gukorwa iperereza ku birego by'ihohotera rishingiye ku gitsina ashinjwa. Komite nshingwabikorwa ya ICC yafashe icyemezo cyo kohereza dosiye ya Khan mu nama idasanzwe ibihugu 25 bigize urwo rukiko kugira ngo bisuzume ahazaza he ku mwanya umushinjacyaha mukuru. Iki cyemezo gishobora kandi no kuganisha ku itora ryo kumukuraho burundu ku mirimo. Komite igizwe n'ibihugu 21 yemeje ku bwiganze bw'amajwi ko Khan yagaragaje imyitwarire mibi ikomeye ifitanye isano n'ibirego by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Ibyo birego byatanzwe n'umugore bakoranaga ku cyicaro cya ICC Rahe, bivuga ko byabaye hagati ya 23 na 24. Khan ni umunyamategeko w'umwongereza yakanye kenshi ibyo birego. Abamwunganira bavuze ko ahakana mu buryo budasubirwaho kuba yarahoteye cyangwa ngo akoreshe nabi ububasha bwe ku muntu uwo ari we wese. ICC yavuze ko kumuhagarika bidakwiye kandi gufatwa nk'umwanzuro wa nyuma ku birego kuko ibihugu binyamuryango ari byo bizakomeza kandi gusuzuma iyi dosiye. Reka rero dukomeze tureba n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Hanyuma mbabwire ko Trump yibukije Netanyahu ko nta mahitamo afite uretse kwemera ibyo Amerika izumvikanaho na Iran. Donald Trump yibukije Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ko nta yandi mahitamo afite uretse kwemera ibizaba bikuye amasezerano Iran izagirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye no guhagarika intambara. Ibi bwana Trump yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Financial Times. Ni ikiganiro kije nyuma y'iminsi mike hatangiye kandi gututumba umwuka mubi hagati ya Trump na Netanyahu. Trump nashyigikiye ko ingabo za Israel kandi zikomeza kugaba ibitero ku mutwe wa Hezbollah muri Liban kuko biri mu byo Iran yitwaza yanga kwinjira mu biganiro bigamije kandi guhagarika intambara. Iran ivuga ko Israel ikwiriye kandi guhagarika kurasa Hezbollah kuko nabyo biri mu birebwa n'agahenge kemeranyijweho hagati y'iki gihugu na Amerika, gusa Netanyahu ntabikozwa. Iran ivuga ko mu byo izumvikana na Amerika byose bijyanye no guhagarika intambara hagomba kandi kuba harimo ingingo ivuga ko Israel kandi ikwiriye guhagarika kurasa kuri Liban. Muri iki kiganiro Trump yabajijwe uko atekereza ko Netanyahu kandi azakira ibizava muri ibi biganiro na Iran.
yavuze ko Netanyahu nta mahitamo azaba afite uretse kandi kubyubahiriza. Ati nta mahitamo azaba afite, ninjye ufite ijambo, ninjye. Ati nta ngaruka bizagira ibitero Iran imaze iminsi atigaba ati ku masezerano. Mu ntangiriro za Kamena 2026 Perezida Trump yashyamiranye na Netanyahu, bituma kandi amwibutsa ko nta muntu n'umwe umukunda, ndetse ko iyo bitaba we uyu mugabo yari kuba afunze kubera ibyaha bya rusa akurikiranyweho i Tel Aviv. Trump yabwiye Netanyahu ko iyi myitwarire ye yo gukomeza kandi intambara ishyira Amerika mu byago ndetse ikadindiza inzira y'ibiganiro iki gihugu kandi kirimo na Iran. Rero tugende dusatira n'umusozo makuru yacu ariko mabwire ko Uganda yataye muri yombi abanyekongo 5 bagerageje kwinjiramo. Abashinzwe umutekano muri Uganda batagiye muri yombi abanyekongo 5 bagerageje kwinjira muri iki gihugu benyuragije amabwiriza yashyizweho mu rwego rwo gukumira Ebola yo mu bwoko bwa Bundibugyo yugarije burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'ubuzima muri Uganda igaragaza ko Kampala hamaze kandi kugaragara abantu 19 banduye Ebola, barimo 14 baturutse mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Muri rusange abantu 4 nibo bamaze gukira mu gihe kandi 2 bishwe n'iki cyorezo. Mu rwego rwo gukumira iki cyorezo, leta ya Uganda kandi yafashe icyemezo cyo gufunga by'agateganyo imipaka yayo na Repubulika Demokarasi ya Kongo, yohereza ku mipaka abashinzwe umutekano barimo n'abasirikare kugira ngo babacungire hafi. Tariki ya 8 Kamena 2026 umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima wa OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus yasuye Uganda, agaragaza ko gufunga imipaka yayo na Repubulika Demokarasi ya Kongo ibihugu byombi kandi byakabaye byifatanya mu gutsinda iki cyorezo. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ubuzima muri Uganda Dr Diane Atwine arutse kandi gutangaza ko ubufasha igihugu cyabo gizaha Repubulika Demokarasi ya Kongo mu kurwanya icyorezo ari ukucyohereza abaganga 80 bazagifasha kuvura abarwayi bacyo n'abakekwaho kucyandura. Abanyekongo bafashwe n'inzego z'umutekano ubwo bari mu modoka nto mu gitondo cyo ku itariki ya 9 Kamena berekeza i Kampala nyuma yo kwambuka umupaka banyuze mu karere ka Pakwach mu kari mu majyaruguru y'iki gihugu. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Pakwach Ashire Tawibu yatangaje ko abanyekongo kandi bazasubizwa mu gihugu cyabo banyujijwe ku mupaka wa Gori, kandi ko bazaba kandi biyongereye ku bandi 35 bamaze koherezwa kuva tariki ya 1 Kamena. Umuyobozi uri mu bashinzwe ubuzima mu ntara ya West Nile Dr Jimmy Opigo yatangaje ko umutekano ukwiye kandi gukazwa cyane muri iki gice kuko kibaye kibonetsemo umuntu wanduye Ebola, ibikorwa 50% byahagarara kugira ngo ashyirwe imbaraga mu guhashya iki cyorezo cya Ebola. Byinshi rero bikomeza kugenda bigarukaho, gusa turacyakomeza n'amakuru yacu mbabwira ko andi makuru akomeje kuvuga ariko duce mu gihugu cy'Ubudage. Mabwire ko abaturage babarirwa mu bihumbi biragiye mu mihanda y'umurwa mukuru w'Ubudage Berlin basaba ko chancelier w'iki gihugu Friedrich Merz yegura kubera ko batishimiye uburyo ayoboye igihugu. Imyigaragambyo yabaye kuwa mbere tariki ya 8 Kamena 2026 yateguwe n'ihuriro ryise Project Million rihuriramo aborozi, abacuruzi, abakozi n'abari mu kiruhuko cy'izabukuru batishimiye politiki ya chancelier Merz. Iri huriro rivuga ko imyigaragambyo yitabiriwe n'abarenga 10,000 bavuye hirya no hino mu Budage, risaba ko guverinoma iriho yegura ndetse agahita kandi hategurwa amatora. Abigaragambya bagaragaye kandi mu mihanda itandukanye y'i Berlin bafite ibyapa byanditseho ngo ntabwo ari chancelier wanjye Merz agomba kugenda. Abagize iri huriro bavuga ko badashaka ko igihugu cyabo gikomeza gutanga inkunga mu bikorwa by'intambara, nubwo abarigize kandi batigeze berura ngo bavuge igihugu mu izina. Benshi bashimangira ko badashaka ko Ubudage bukomeza gutera inkunga Ukraine. Mu bindi abigaragambya kandi bashaka harimo gusubizaho politike zigamije kurengera ibidukikije no gukumira umubare munini cyane w'abimukira bakomeje kandi kwinjira muri iki gihugu. Iyi myigaragambyo iba nyuma y'iminsi kandi mike ikigo cy'ubushakashatsi cya INSA yagishyize hanze imibare yavuye mu ikusanyabitekerezo igaragaza ko 77% by'Abadage batishimiye umusaruro wa chancelier Merz. Friedrich Merz yatowe nka chancelier w'Ubudage muri Gicurasi 25 asimbuye Angela Merkel. Reka rero tugane ku musozo w'aya makuru, gusa dusoreza kuri iyi inkuru mu gihugu cy'Ubufaransa. Babwira ko Ubufaransa bugiye kugenzura gitaraganya ibyaha 80,000 biregwamo abasambanyije abana. Ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bwategetswe kugenzura ibibazo by'ibihumbi 70 bijyanye no guhotera abana nyuma y'urupfu rw'umwana w'umukobwa w'imyaka 11 rwagaragaje ibihanga mu butabera bw'iki gihugu.
mu cyumweru gishize nibwo polisi yabonye umurambo w'umwana w'umukobwa wiswe Rihanna mu bubiko bw'ibinyampeke butagikoreshwa buri mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Ubufaransa. Hari nyuma y'igihe gito uyu mwana abura ibirengero muri komine ya Florence. Nyuma y'iki kibazo hatawe muri yombi umugabo witwa Jerome B w'imyaka 41 ufite umwana wigaga hamwe na Rihanna. Ibintu byafashe indi ntera ubwo amenyekanaga amakuru y'uko uyu mugabo yakurikiranyweho ibyaha agahishyi birimo no guhotera abana, icyo akora ntabiryozwe. Bijyanye n'uyu mujinya w'umuranduranzuzi, Minisitiri w'Ubutabera w'Ubufaransa Gérald Darmanin tariki ya 8 Kamena 2026 yategetse ko ubushinjacyaha bw'iki gihugu kandi bukwiriye kuba bwakurikiranye ibibazo 70 birimo ibijyanye no guhotera abana. Ubushinjacyaha kandi bwasabye ko bukwiriye kuba bwarabikozeho bitarenze tariki ya 14 Nyakanga 2026. Gérald Darmanin yavuze ko ibyabaye kuri uyu mwana ari ugutsindwa gukomeye cyane ko Ubufaransa n'ubutabera bwabo, icyakora agaragaza ko bari gukurikirana ikibazo cya Rihanna. Minisitiri Gérald Darmanin yagaragaje kandi yahurije hamwe abashinjacyaha b'Ubufaransa abibutsa ko uzateshuka kuri iki cyemezo cyangwa se akabigendamo bigura intege azahanwa bikomeye. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nawe kandi yamaganye ibi bikorwa asaba ko hagomba kandi kumenyekana icyabaye kugira ngo uyu muryango w'umwana udahabwa ubutabera. Abarenga 600 bakoze urugendo rwo guha icyubahiro Rihanna, mu gihe abantu kandi bo mu nzego zishinzwe kurengera abana n'abaharanira uburenganzira bw'igitsina gore bari gusaba Minisitiri Gérald Darmanin. Ikibazo rero cyo guhotera abana mu Bufaransa gikomeje kandi gufata indi ntera, aho byibuze 58% by'ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku byagaragaye mu mwaka ushize ku gitsina ari byakorewe abana bakiri bato muri iki gihugu cy'Ubufaransa. Reka rero mbashimire cyane mwe mwese mwakomeje kubana natwe, mwakomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'amwe dukurikiye muri hanze y'u Rwanda, by'umwihariko mu Bubiligi, mu Bufaransa, mu Bwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mbifurize kuza kugira byiza, komeze mu kande subscribe cyangwa se s'abonner kugira ngo tujye dukomeza kubana amakuru yacu n'ibiganiro